Marko ganira na TV West abatura batugira government kabe bakorira mizi okurwa mu rushozo rwa Kihara aha mwanya gwa Kayunga ngo konka zona zikafa kandi okuzikora twabaho ataga mizi tugakosa abantu binji munonga kandi gabenga kiyambe kintu cyangwa munonga so amiza aga kuyagafa nyanga yobuye burimba munonga beno tutera government omuranga kutiyambe funamizi bashanga ngo icecweka cyicanya kibere nanogumiza mukuza kagati agamize mugakisavinga nakafana umutahuni kugumiza mugatambukana za mshenyu na shenga mbwene hati amisi tugakozesa tugakoresa twagumana ngwa pipes zagumana ahizajunda tugumana tukomesa he nankane enkoba mbwene hati gakije garemera kimwe gaturema amisi wagarga baburi nkobwire bwe cyanda mustere kabanta bari ngo mu nsozi abatine tanks noshanga omukazi ningo mwana waza kuenda mizi yatambura uza kuyamizi yamara bwire buri ngo munonga abebembezi becwekeki batugira ngo tihine office yibatakashiremo ahabwe nshongeji gukonka tine kirakuzuruhi twabagambira abebembezi ngwije bagera kubatuyamba kwatene bya sosi baja ngubone baza kwandika ibihandiko batwara mu parliament babitiseho deni bijabone kugira tugambire byarugamo mwene ku rugo bw'abantu tukareba geshi bakutugarura hata abantu nore twine mizi abantu tubent tugakora nk'abantu tureta nkapuramba tugura joint tukoma umwe tutahaho kake hati mbwe nore aturongera stamizi gizegagira ki ngabura cyumwe emyaka 3 ejo umuryeje emyaka 3 kurgobwe mbeno tukatutura ntarabagana mu geje myaka yenyuma ho konga hateje myaka 3 ejeje ato ugona no gutura mu ato nko bwiye 3 n'icweka ati twine mizi mbeno kurgobwe amizi rugwe gafutara twagambaho no muhabuzi wa president anshonga za manifesto Professor Ephraim Rwaburembo ka muntu ati yatugera ngo ahuyabira gihire na hamanya ngo naje kugaruka yagiheyo upgraded ikaba renovated and upgraded ikaba regional hospital ebide tukwiza kukora kandi bya pipeline ude bo mukaza yikorira bizi aha mutwe no mwana no bugerekane bari tazitana it has implications economic social tabiz mabi kagokora mutwe nuko kuteka teko guhindo guftabiz ekintu era kushindura amakagari kurengo mu runana etauni ya Nyakibere ya kagati ishemere rya Nyakabungo Primary School Kasana Secondary School iraro rya Kagati Health Center ya kabiri nibyo bicuruze yo kuteganza kwibara ya mizeri gashaka Mike twacire.